bembezi mtai witu konka akahinduka mama witu tubentu mukunda abena tukunda are kutwabura wentu afeirwa mnonga nyenda kusasira family ya mama Julie ni hano mwe bali kuleberera mama ukozire kikwasika kyona yesa abantu bingi babayambireho nitwabayambaho konka nimwe mbemwe hagati hayinshongeje so tubebaza ukozire kikwasika kyona kulenga mama nakira konka ruhanga mwesire kandi mbebaza aho kuba mama mukamwikiriza akorebya kunda kura. Well, of course, no mwakwanjire your mother was a very resolute and sometimes stubborn person. So even if you had said no, don't join NUP, she would still join, really, because she had a resoluteness about certain things. Mukantu bebaza mukatu when we come a blessing again to do what it is that she wanted to do. We thank her because she was a fighter. She was a fighter. Mama Julie akakonde mpinduka abwembera ihanga litu. Tukatumuleba mu activities zitu. Alikola ebintu bingi, lumoba kamutera na tia gasi, bamfuira na pepper spray omishu. Kama kufuira ekiyenje. Imagine. Konka yalemeraho mpaka abukuba eshongeza abaroho abenazikiriza ha mutima. Aunt Beth yagamba hamarwaro gitu ijo kagena nabatahi banje batali bange ulyambo lumutegera nujya biga kagena nabatahi banje amwanya au bine kuombeka Lubowa Hospital ukabihuru revyo Lubowa Hospital government yakajihereza bilioni rukaga okwengera higo over 600 billion shillings. Hati nkajanga batayi banje katugende tulebirwa rezi aho kuba bakatujangu bali ngombekirwa ebyamani ebikuza kujanja babantu tibinde kuzamanya India manya Canada manya nkahi ibija kuba bazaro Lubowa Hospital over 600 billion. Kuna zaina batayi banje banga kwigurubiji babuza otubitu niche cyumukweka cyumukushereka ikimutakwenda turebe twaza Hussein twayemerera turingura kibe kare twereza misho twereza misho tukaringuriza niba tumbabo tukaringuriza twaronda kinisho abenturebe akugambira batahi banje aba otunosha irware liri underground bakayombeka hansokwe abo kuba over 600 billion shillings hataro kino ejenshonga tugiriko na hati nduza kuremeraho abo kubezi desende zo mu humusho ebintu ebikubigambaho abantu babo bateka ngo tukarana mu Museveni naba NRM ngaha kugira ngo twende mpinduka twende mbazo malwaro agamalwaro naza mwaba NUP aba NRM aba ANT aba FDC na ni mwaba kugira ngo politics takubakwataho kandi mu rukubi okubuli aho luteka ngo ebi ya politics ebi tukabile kirimwe okuzomu iraro atali yombazi ejo politics okuzomu katale kuzagura ebintu ebeera higuru munonga ejo politics emihanda imu kurabaho ekiri kubi ejo politics bwana bakuzoka mukateka ebi ya politics tukabarekera ni mwe bakwataho yewe tata akafa akana aruga Buganda mama wanje na aruga Nkoli fact hari yandi jarwamba
mwala ekonde mwana wanyu okuza ku myetizina erinyine Joel Senyonyi abukuba bakanzaala omu December omwaka ogwa 7 nabagenda omugisha muntu obatwala gavumenti mu January so baziri banje bakundana oli ali kuruga Buganda bali kuruga Nkole nagwankole gwina biki balungi njokule tata wanje akaruga Buganda ijoku yatunga omukyala ashikubanzaala omu December baziri banje benda kunyeta Yoweri katwala omutegeki iranga mwenu lyatebenkana habaho obuteeka so bajanga ogwo omushiija ogwo ni hero omwana witu ogwabanza tumuhereze izina ki konka kuba teekateeka mbagira nkale katumuhereze ery'oluzungu Joel mweno obundi aha n'abanyayuganda bingi titukareebaga omwebemezo ndiijo bantu mu ekyo kigwire ekyo kikire emyaka 40 olukutegeka abantu konka service delivery etaro kamba buza abantu boku imwe enkuto zanyu ziri kurungi amarwariro ganyu harimu embazi aho mukutwara abana banyu kushoma amashomero garije eminyente giri oku mwine emirimo so kumutuleba nitwakanisa gavumenti yompinduka yifanyu kitukugiharana ekirungi ne wakigambaho obushuma bukafuuka obushuma kandi ezo sente eziba kwiba nezanyu amwe mugenda muteekateeka ezo sente nezamwa Museveni ngaaha nezaawe kokuza akaduuka waza kula yani sabuni yani omunyo esente z'okushashura hariho obushoro ogwo omushoro gwawe nigwo bakwiba namweni kikwetengisa nakutwegitaho nka NUP aho hona twena tulwane tukole kikubasika kulenga habaho empinduka ihanga liitu bweliratereri twena tukaganyuramu nanaba NRM abokuba nimwe mbonabona mbasa kuba nimu tibulinga chairman ogwo nabigamba in fact ino mwaka tunge bizibu yota ni mforo ngo chairman wanyu akatunge bizibu abokuba rumwe nagenda gamba mazima yagamba amazima iwe kunam batera hamu yatunge bizibu onkasemo okumeno gamba mazima abokuba ekibiina ky'olumu ashimwe kwa principles zanyu nebishuba nga ashabwachi ndakwenda gamba mazima kakugenura n'abantu abanagamba tugamba mazima tukole kikubasika kyona kindri hanga litu Mama Jole rest in peace empinduka awo wire niza kubanjura abantu abo okubanjura noija kuhereza omukono zakukuhereza omukono n'okumanya ki Francis Zake member wa parliament kuruga Bichana municipal Honorable Aga aye ono musoga mwene okuvwa ejinja idinda Honorable Eva Byankode wabula sema watwile sente nyingi munaza kwitenzike mukamuhurira ate ogunu we yamwihireyo parliament abantu boku bakajanga okonka kwenu wira mnoga patukubinje tuleto omwana omuto okushaho okomushinja nwa akukiikirira nwa akukiikirira president witu kuruga Gomba Honorable Sazi Godfrey Honorable Shamim Malende wa Kampala wa NUP Honorable Betty Ethonarima wa Kiso District Okuno mugole ale bakakushwera lyali Tiawe manja kubiju Bakuwasa Chibade muza Ajakola ki Ogwo kutuga Nabanyita Sewungu Joseph Gonzaga MP Kaunti West kandi ubu ni Minister of Education mu Uganda okuba agenti Museveni akatahaje yabula tukana hayi
So bakuza Minister of Education walagira ngu Sewungu Joseph Gonzaga wakati West. Reverend Konka Munywani witu Tendero.